Unovalisa kaJesu wayesehambe seyothumela ezulwini kwathiwa abantu kuphumele ungumeli kepha siyesikhathi lapho ezokweza umahleli khona elithi ibhalani uma sola la nomeli ezulwini sawumeli manje bathi siyasikhathi la ngoba khona umeli athi umpostoli Paul asiwanga ukuthi bahlale esomeni kodwa kuba sinqobe so athi umpostoli Paul masiqhubeka sona ngamafomu emva kokulahla iqiniso usekunikeza ngesono watu wanulanga kuona ambapo akiwako kutupa shane sote watu huwa sio haleluya haleluya baba haleluya hizi bible kutu Yesu mbele kunume ubaisa ka Yesu hizi bible na kucheza kuna mafuta watu kuna mafuta yeye ndiye ndio hizi ndiye ata kulunda bafu la kete mase kulma ti then yeye ndiye tina uwe bena activity Beto pera kona na Israel. Oti ikela ishani fikie na tina ukuti na ajali. Yeye kitu kulu mena leba kwa kitu wako. Yeye sasa mbele kwa mti. Kula na hata kitu mazuri. Uyaende hapo kwa hiyo. Asema kupete na mapende wako. Oti akika. Usekole kulu uti ya kipeleki. Kale makira wako. Oti ile kitu wako. Yo injectare kwa nini? Isso dá política. O Jesus né? Esse Deus é mais na casa. Vou bandear hoje. Mas que por aí vai o estado. Assim seja isso. Mas que por toda a toda tudo que tem na nossa vida. Mesmo tudo que tem no vacileira. Tudo que tem no canal cola. E a vida hoje não está no supermercado. Meu marido, agora vamos usar no supermercado. Ei, você Como pedimos, vamos usar na aula que tem que fazer. Pega a fiesta, daí depois vai pegar uma baguete, vai usar. Mas eu vi muito tempo para dar chegou. Então não vou para frente. Sisi vai pegar kuluma bafundi ba. Umele kuluma bafundi ba joga mshikira. Ukuluma na tuko. Na tukuluma bafundi ba. Uteana kutimina kitena. Yeye nopita. Adeko chakaba mapani kwa. Uchezuja adeko tunopita. Adeko chakaba mapani kwa. Tutti na mani ma tunazaba kwa hizi pakio nike ikrimis. Niti Bible na mimi lazima kuko nike kuela nje mbele mungu. Kwa spesa hivi hufa. Niti Bible madina mahamba hadi yone. Yeti kila ende pile hii niko. Bible sana basi mana. Hii leo tena. Niti Bible na mimi kile nike na maana. Hii leo tena. Ile mcheze niti Bible hii nje. Ila na kama baba tena basi kwa wewe. Hii kila mara tena ile Okushukuthi labafundi betalantile emqondweni yabo noma kwezamoya betalantile bebazi ukuthi bodwa yeke imessage vele kodwa betanda uJesu imessage isobe imessage ayibeke ukuhlela kakhulu esontweni kodwa imessage vele yenoJesu asikona ukuthi uyaqala esontweni emessage kodwa ukuthi uhlelobani emessage abazenzanga likuba ngoba isitike labantu nabawayo abantu nabahleli Amen. Kukhuluma ukuthi ubeke uJesu omlandelekude. Umemlandelekude akasathanda naye. Wamphika. Ngoba uJesu uyahleli wena. Uthi uJesu uhlala kini. Namazwi abehlale kini. Ngiyacela ukulithanda ngiyenzele. Amen. Hlalani uJesu uthi kahlale kini. Usho njalo usemangahlali. Mangahlali wena hlala naye. Ukuze uthole imessage. Ningathathi umpostoli Paul. Kristo mina nashayindiva yebo kulo mazu Kristo akusoto olitolo tumani sabota tahe ati la muba na pita na pelode sako okolo kaswelo ama mazu tumani sabota na yebo kutala niti asala nigi na nigi gacha sisi kwa utuje tumina amen ndiye akekristo akekho sababa phathi usethike ukubeleni nathi uthi ngidla ngeqiniso nophila akekho sababa ngaphansi kwakho uthi ke mina ke ukubeleni nathi ngabe nathi ba amen ngiyakho
sezwakala makhulu baba. Yes. Sithi-ke izinto ukuthi uJesu mina ngiyindlela yeqiniso nokuphila inkosi baba ngaphandle kwami. Okusho ukuthi uyena oyindlela neqiniso. Ayikho enye indlela. Ithi iBhayibheli liyafundisa ayikho enye igama elikeziwe abantu ukubalisindisa. Ngenkathi lona okusho ukuthi umuntu mayenganayo uJesu leyicala ngoba ithi iBhayibheli bonke bona baphilele njalo ngoba kaNkulunkulu. Ithi iBhayibheli laNkulunkulu wonke umuntu ongenayo umphefumulo onganayo uzoyicala. Ukubona akazole umuntu esokweni ngaphandle kakhe ayikho enye indlela. Umuntu ongaboni osezakale umuntu esokweni. Yes Lord. Uyena indlela yeqiniso nokuphila. Ngaphandle kakhe ayikho enye indlela kwabo. Udale kodwa baba ukuba kaJesu bani uNkulunkulu lapho uhlale ezulwini. Okusho ukuthi uma ungayi uNkulunkulu yaphi. Ofike azikona yathuka uDajole siphakathi nendawo yakwazi abantu akuthuyile ungabona kasathana umkhosi kaJesu lokhola yasindisa ongabona lapho ingathi usigaba lekusindiswa ingathi izama ukuthi ukusindisiwe eyakhe ngene ephile nasindiswa ibala kepha sindisa umuntu osindiswayo asindiswa isono ngoba indona zeso ukuthi umali wayisosana emhlabeni iyasikhitha khona umoya wakho ezulwini. Hallelujah. Inyama lenalikhala lenyama lesithweni lenalikhala yiwa phansi umphefumulo wakho welongenayo siyokuthi phambi kaNkulunkulu esenza umhlaba lokho wenze njani njengoba unganaJesu. Lithi iBhayibheli bonke bonke abantu yayesona senzo Adam no-Eva. Lithi iBhayibheli umuntu bawoyini bawela abantwana ono Adam wabona singona ingakho lithi iBhayibheli umuntu ungawembe akufana ejebele umuntu ungawembe ufana ejebele ungathi mina ngithothi ekuthe sibayinde kodneka umphefumulo ngekalo ngenaje ingakho umuntu bonke bonile bafikele ngafuna umuntu bafika bonke umuntu uJesu umhlangile sesona wena njengoba ungamfuni uJesu ohlangulwa ngomuntu lamele phansi noNkulunkulu uJesu kuphela ngekho omunye. Yini igama esindiswa ngalo izinto mafuna uJesu ungayiphili impilo engcwele wonke ekhaya ezulwini ngoba lisasibona bonke abasibona ukuthi abazobona ubuso wezulu kodwa lezintando kaNkulunkulu elithi iBhayibheli bakusisiwe labizo abazizwa masebeyalela. Mawuliza masiyana lithi iBhayibheli unayezi ikhulu inhliziyo yakho na uNkulunkulu ekhuluma nawe namhlanje uzokhuluma umuntu ongenaJesu umuntu kaNkulunkulu izona indlela ukusondaza kaNkulunkulu phansi yesokweni la ithi iBhayibheli kukhona umkhanda okuyeza kwabazili. Elithi iBhayibheli akusuka kukho washinguna phakathi abasesokweni abathi bayathatha bafisa ukweleza emhlabeni lezozenza lithi wokhana ngalo bayafisa ukuya bezela emhlabeni lezolungisa indlela zabo umuntu usindiswa nasisitho seshonile yakusuka njalo umuntu ushonile usindiswa khona usaphila. Hallelujah. Uhamba khona impilo engcwele khona emhlabeni awusokubandwele ngalena ubandwele khona emhlabeni abasebenza khona bengasanda Jesu basesokweni bayalila bafuna ukwenza emhlabeni bezosebenzisa leli thuba ogana nalo azobele inhlanhla engalo yokwazana nayo lenhlanhla emfile ngezabeko lesifo yakhe sempilo sathemfile lesebenzela izi kodwa wafika uJesu wazokuphila ofakazi. Lithi iBhayibheli yithemba lomuntu ongenaNkulunkulu akukho nakubuka intona ukuthi bawubeseko zophila kwakhe athothane asaphile lapha silekhayise kusalelekile asaphile lapha sibeni la ubala siyakhona. Lithi iBhayibheli umphefumulo onayo uyezulu esokweni lapho umphefumulo sakhe egazi uyezulu uma uyenza intando kaNkulunkulu uyenza intando kaNkulunkulu ngoba intando ithando kwawo ingakumba bakhosoba emangcwabeni ngoba umhlaba. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu wamathululo waba umbalekisi wakhonakalaphile alekho ngomphefumulo ngoba siyasibona kodwa siwumphefumulo kaNkulunkulu ingakhathi udavide konke uJehova mphefumulo wami nako konke phakathi kwamathumisa igama lakho lolo iqondana konke ophakathi mina mathumisa igama lakho ngoba sinathi umphefumulo kaNkulunkulu asilona unyama. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu wabumba umuntu ngomhlabathi ingakho umhlabathi uzokhula emhlabathini kodwa umphefumulo ukuthi umuntu osile. Lithi iBhayibheli abangavumeli inhliziyo yakho ingcolisa umphefumulo wakho. Elithi iBhayibheli abahamba ngenyama abanamthokozisa uNkulunkulu ngoba isithelo senyama singukufa okungunaphakade
lithi iBhayibheli mayibona into kaNkulunkulu masewanganyetha khona fika akulona lathi kaNkulunkulu ngoba the iBhayibheli abanganamthetho abanye basehlala kwakhe bayithombe straight kodwa abanomthetho basebengaweni kaZulu ngomthetho abanikeze wona. Amen. Sabona. Uthi-ke uthi usumina indlela yeqiniso akekho ngaphandle kwakho. Uthi-ke uthi leqiniso kodwa ngaphandle kwakho. Futhi sibone izindlela abazayiphila. Kodwa uJesu indlela lephilayo, indlela ebasizile yomuntu akathutha impilo yabahlala kanjani indlela yawo na athi ngoqaphele ukwezwi kaNkulunkulu athi enhliziyweni yami ngibekile ilizwi kaNkulunkulu ngoba ubani ilizwi kaNkulunkulu uJesu Kristu. Insizwa yabahlala kanjani indlela yawo na ngoqaphele ukwezwi kaNkulunkulu lithi iBhayibheli uJesu mina ngumalusi omuhle. Amen. Amen. Uthi mina ngumalusi omuhle odela ukuphila kwakhe ngenxa yezinto yakudela ukuphila kwakhe ngenxa yezinto okusho ukuthi uyasikhathalela. Uma ethi umalusi ngicela ukubuza umalusi yini ayenza umalusi sijwayele ukubonela ukuthi inkomo iwele iphume endleleni maseyayimisa kangakanani lolo nganajesu babe kuyisayo endleleni masuphume ngoba thina sinawo umalusi omkhulu osikuyisayo masuphume endleleni. Ubaba uphithile nayo ubaba uthi yekumuntu othi ukuthi yakulona Jesu bekulona na Jesu nakancane ngozulungisa kodwa uzesikopini lithi iBhayibheli lona abafana nezisebenzi nesamba ukuthi uhlangothini elithi iBhayibheli samkwakho sabona uJesu ngobesephila baningi abazobona uJesu ngobesebahlukene lithi awukamele bekhona uJesu kodwa bengakusiza lutho bebezoyisobile naphakathi ayibabi la uJesu naphakathi ayibabi la uJesu naphakathi ngicela lokho
khona uJesu wathi kubafundi bakhe uma umuntu wethanda ukuze ngakwazi makazidela abantu isiphambano sakhe angilandele ngokuba yilona lo othanda ukusetshenziswa ukuphila kwakhe uyakulahlekelwa yikho kepha ulahlekelwa ukuphila kwakhe ngenxa yami uyakuthumana ngoba ke kumsizana umuntu uma esizathiswe lonke onakale ukuphila kwakhe na ingabe uyakhipha umuntu kube ihlelo sokuphila kwakhe na amen uJesu uthi umuntu bayithanda ukuze ngakwazi ngathakathi isiphambano sakhe kanjani ngoba kuyakusiza umuntu uma eziza lonke into kodwa ekugcineni masonakale ukuphila kwakhe intona wekhipha ubehlelo sokuphila kwakhe angazi ukuthi ufundile amathabu nama-degree i-degree yakho uma uphi izosala engcwabeni i-degree ayikwazi ukulapha umphefumulo kepha uJesu okwazi ukulapha umphefumulo uJesu okwazi ukulapha umphefumulo lithi ibhayibheli lithi uJesu mina ngiyindlela yeqiniso nokuphila inkoza baba ngaphandle kwami okusho ukuthi khona ezinye indlela lithi ibhayibheli alikhona indlela eqinisekile umuntu kodwa isiphetho sayo ikuphila kithi amen eqinisekile ukuthi kusayo ukuphila lithi ibhayibheli kufanele ukufika ekudlala babani kodwa isiphetho sayo ingububi uthi umpostoli Pawuli lokho ukuhlakanipha abantu uNkulunkulu lokho kuwubula abantu uNkulunkulu ukuhlakanipha okusho ukuthi lo ngempela esayeleni lo ngaphuma esayeleni kodwa ngcono uzophila ngoba lokho sathiyeke ishowo umuntu awukuthatha inqumo engathatha inqumo ezokujanisha inyanga eziwu-4 uhluphe impilo yakho yonke thatha inqumo ezokwenza ukuthi uphile ukuthi ujabule impilo yakho yonke ngoba lokho sizaluthatha ngumnandi manje 4 hours 4 months inyanga eziwu-4 emva kwalokho masonayo ukuphila kwakho ingunaphakade ungcono kube yisula ngenxa kaKristu ukuthi umpostoli Pawuli konke into bekuyinzuzo mina nakushayiphipa ngenxa okukhulu ngokomkazi uKristu lithi leli nto kaNkulunkulu uJesu wabafela bonke abaphilayo ukuze bengabe sayiphilela bona kepha aphilele yena akusenzi ukuthi nezinto ezojabulisa umngane wami kuyenzeka ngiphile nomngane wami kodwa mina ngife qala umngane wami nasenze umngane wami yosebenzeleka lokhu yenzipha manje ngoba amasonotala kuphela ngekuthi usho ukuthi umngane wami udukithi uyilanda lezo zezusaphi yebo sindisi ukubeka umhlaba yebo uzosapho umhlaba uthi uJesu umuntu eqala ngosemva kwami nakathabatha isibambano sakhe angilande sazi ukuthini ukuthi nakathabatha isibambano sakhe usazi ukuthi akenza isinqumo lesinqumo senza angasenzi nabangani bami ngoba bangadlali umsaba ngesemva kwalokho uyisoluthi uwedwa sebengena abangakho beshini ngoba abantu abeleshini abantu bayashiyana abahlezi benawe njalo uPawuli bamshiya athi ngasala nangedwa bayashiyana abantu kodwa uKristu akashiyana uthi akasoze angideka noma benze bangazwana bathatha isifo soqobo abantu behlele kepha yingosona akasoze ashiya akasoze asela abantu abasencane ngizilile ithemba lomuntu ongenankulunkulu namhlanje nojile izwi ungayenzi ikhulu inhliziyo yakho kumele ibhayibheli babuzwe labo abantu izwi kaNkulunkulu maselayalele uthi uJesu ngezinto zibe emnyango inhliziyo yakho yanqoqoza ilindele mthunzi engene ngaphakathi endlini yakho kodwa wenze njani ngosuku lokwenza yokuthini Jehova ngoba siyalakha sina sojabula sithi uhlelo ayibali nalesibili sijabula sithi inkosi uJesu sesibeke umhlaba omusha Yesu lethu kepha ungena lo mhlaba odlulayo uthi uqhubeka wakho kuba yini kaJesu kuba yini ukuba ukwezintando kaJesu ngoba umhlaba sodlula kuba amanzi kanti abakhona amen wabhala uthi uJesu mina ngiyindlela yeqiniso nokuphila akekho sakaba ngaphandle kwakho namhlanje iqala lami noma okay namhlanje iqala lami ngempefumulweni emzwini asekho kimi asenekwena ukuthi benjani inkosi ukathethe ibisimo ngokuthi ukuthi uJesu uyeke impilo yeqiniso ngaphandle kathi ukuthi ubone uNkulunkulu uthatha ungakodwa abanye uNkulunkulu bewenza imali ngakodwa namilaphi kodwa noyike isikhulu basebenzisa akhona amagama akhona ngabantu siyawazi kepha wani lokwazi ukuthi ubabe bakhona amagama bazokubesobweni yani kodwa ngathi alawo magama wani beswami angeke sikhothane kwabanye uNkulunkulu enkulunkulu ngesikhulu uJesu Kristu amen.